say there is no king in Ghana. I heard a man go bebre. I had 2 days TV, so then I should subscribe video no we an watch mama saying I should be. Onia e come here say and grandson my hen dear. E ka se prince chere pa dia na ne onwa. E ka se prince bi chele. Hey, there's a prince where they watch chele dia and grandson my hen. Masa she said this year na die nkwanza man ne feel she said ne feel ne top ne feel ne bless ne feel ne ya che that tro e Bible na reflecting ha yankwa video bi mbra say tama swasia tasa mintimizro wa himpoi be piem wo man hia fikase mu no yehu say wanchi man hene be ma ho fadua bebe tuntum e bai ene the video dey kan hwe say wanchi man hene eja already e fe keke no ho so e fe ene hu say hefofo ne be bai ya abi ma chiachia ja de anim say ja mo ma chiachia de ebi mu kọ afa de wa hene kwa kwakosia kin enne de nkomo ne e be chia biewa na na sama jafra eye wa hene bia yan gazette no enti watimi akọ National House of Chief because of niema bi yankofo bi agent no yan gazette no nti wono wantimi anwura National House of Chief eni bi but ade yewura chese ade yewura ma sampa ahenie no ma sampa na sama jafra ahenie aya akono aye preserve chese wa mana ye aniji wom ana na ne de se wo kan santeman ho no eni ni o wonga botere na tena se atwen se National House of Chief na wankwa that's aboa papa yi me hanna oba wo himpoi obeba menase etu de tena se twen no oba obehu yankwai yanko video ra yewura wo sia wo himpoi awieye afede wone na mahene mo etiatia wonim se nkwanza mahene na esa gili tu ebiem nipa watia no yanko ne ko video ne emra sesia yaba
Besi nkwansa maikne besi papa yoko ben vinisa mosa besi kasa keep tese what chele ankasa se kasa wo hini baby chele dia nkwansa maihne o introduce mo hu sana na sama jafra ben mani monyamfo wodo no so akyia enti atamfofo na mo hye dem a mo kasa na sama jafra ntimi nhia papa yi wontimi nkohobi no wakyia no wahuno picture no obamu eya record ade ma asantewura
kingdom no aye akono no enini o emma ne ye unique no enini o wonu ne ka ho asem a mo se enini o because papa no ho on persisie enu to se mahene no wo national house of chief but otwen wonu na ye amahene na ka kire na chi ye mo obi nka ho bim ye re ne tie ai uta ne hemfofo ne nkunya nhemfo achia papa nye se won fo mu nyina because dika national house of chief akohye omo dada ena time obedu ye no meswase ni bedu ye na so airport one nipa bebre ebiti se ni nwa pan ni dwabe hen ana ma mewra ho se da se brebo nsu ha enwa ka jai na hwe king to kina asia asante hene asia so me can say Swazini chese akono efe king asia for nchiamu for kasemu profumu omo personality hwede we asade hini si portrait ne ho edi ahwoho ene wodra ye de hia no asante mem me so obesa babiem eno na chese yes otumfo se tutu nyame kese wa masante memu ayede wa mana ya kono papa ni na me age kura keke when the first lady no di na chi no he was surprised nkofo buchi na ken no kura ne ene ya kase palace ya ene mensia palace onu ya se wo hwe view no wo hwe de we sitie ben men wonyamfo otumfo se tutu nyame kese mesi papa ya be sum na stade nkofo be isdafo so mo hine no because papa swati ni nipa ya wo bae ya ne nkofo di na chi nyina ken utimi say yes wo ya ken any first step do betu bia mrane ayede esu eti ana no mo ntia sia se so tumfo bi sa ne mrane but pia we na no ana ye omo ya no enu no eti to na so betimi ne santema ya ko a woka no kwa yewra free ne no ma wo mudidi ne so eba nyina wo ma chese woni onye sisifo nto mo ho ya kono shena nasta majafra me say sekane de ebeba sesia ne chese ne gazette no aye ready efri se wo hempo foforo besa ba de second chance besa ba so asini besa ba biu ne de do na nasta majafra na chese wajini tu ankasa ewo national house of chief eno na nche no be se nkranza mahene de afi die wotana obewu wode wonim yenu hwe nkranza mahene abako be bo evi se wode mama wode ni papa na mo achi amaya hu se yes wona ya prince of Asante Kingdom na babia wodi ni nchia na hwe no ntoma hele fe masa Asante Kingdom ne babia Asante Kingdom era da bia tanse ani atonsa fra se braba hwe woni so ade sani maybe say no tap into it say na be ya blessing way ebi be kan eno mo ko national house of chief nyina ye nhira de ma wo mo because what we e be den say wo be hia no but incidenti oba ababa be hira ababa be dom ye ene ehifufo nyina e chia no me ntoto so ma hene hwe na na tweku ampem o che na che bio mate na wo ga se de be enche Asante Kingdom ombe control Ghana na fe de ho ba bia nipa bi betena omom so mko yi nipa bi de afi constitution mu no oma we wa ma hene timi mo ma hene no ya hwe de be kwakosi Today's TV and I dan wa shama subscribe video no wi an wa shama mansa nyina ahwe bi obi akọ comment section na wa che wa dwa bote na so bi maka do se ha ye hemfo ne amahema mo nkomo mama ho ne di nkomo po ti sensem ne ba na ya hensem dia oboa ye ne ye jeje ho keka ho bo ho e ma ne ye de e ma ne ye fe ye de spices na se che ne gugum sa ne dia o ka bi de bowl pan so wo de bowl chips bi so wonya bi de kan yogurt no ho dia na se kwa na woko Today's TV subscribe no wa share yo de share papa bi mrafofo nya mabruhima amayimam ka kire amayimam fefe amayimam don Asante ma de share mrafofo de share beto sie kunya kase so a chese nhira abu meso ankasa amaji wakọ de ametoso miensa menu be share de bia Today's TV so wakọ